Zdravo svima, pozdravljam vas ispred Centra za omladinski rad. Evo nas u još jednom zanimljivom razgovoru u okviru projekta Do Youth i program Mladi kažu kako koji sprovodi Centar za omladinski rad. I sada nam je prosto stanovanje i prostor za mlade neka tema o kojoj bi voljeli da razgovaramo. I upravo iz tog razloga smo pozvali Višnju Žugić. Hvala ti puno što si se odazvala ovom pozivu, Višnja. Ukratko ću te predstaviti. Vanredni profesor na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu u oblasti arhitektonskog projektovanja i dizajna. I sa nama je Teodora Vuković, učenica medicinske škole i učesnica radionica u okviru ovog projekta. Hvala vam puno što ste se odazvali ovom pozivu da uradimo ovaj podcast. Hvala vama na pozivu i izuzetno mi je drago da sam tu i da mogu nekako, nadam se, da doprinesem ovom zanimljivom projektu. Teodora, da li ti želiš da kreneš sa nekim pitanjem i hvala ti što si ispred mladih, ispred jedne grupe mladih koja radi u Opensu, a već neko vreme, prosto se skupila hrabrosti da budeš ta koja će postaviti pitanje u ime svih sa radionica. Hvala vama na prilici da učestvujemo u ovome i da nekako rešimo ova neka pitanja koja bi pomogla i nama mladima, a i generalno ljudima koji se pronalaze na ovoj temi. Pa krenula bi od nekog uvodnog pitanja koje bi bilo kako biste ukratko objasnili šta zapravo znači održivo stanovanje. Pa evo, održivo stanovanje u nekom najjednostavnijem smislu podrazumeva stanovanje koje maksimalno smanjuje nekakav negativan uticaj na životnu sredinu, a istovremeno je u stanju da pruži udoban i kvalitetan život svojim korisnicima. Znači to bi bila neka dva, da kažemo, stuba onoga što je održivo stanovanje u svojoj nekoj najosnovnijoj definiciji. I sad jedan od ključnih aspekata tu svakako jeste energetska efikasnost, sve ono što se tiče građevinske fizike. Dakle, to se tiče upotrebe obnovljivih izvora energije, zatim različitih tehnoloških sistema kao što su solarni paneli, verovatno ste čuli za to, ili neki, recimo, sistemi reciklaže vode i tako dalje. Ali tu postoji jedna takođe značajna stvar koja se razvija sad, recimo, poslednjih godina, to su različiti projektantski principi koji mogu da nam optimizuju potrošnju energije tokom eksploatacije nekog objekta. Dakle, ne radi se samo o tome da sad u neku kuću koja je klasično projektovana, mi ugradimo neke tehnološke sisteme koji svakako jesu važni i mogu da nam poboljšaju tu, da kažemo, optimizuju tu potrošnju, već se radi o tome da već u samom procesu projektovanja nekako pokušavamo da otkrijemo i da upotrebimo neke principe projektovanja koji bi se ticali, recimo, i oblikovanja i orijentacije prostora i tako dalje, koji već nekako u samom startu promišljaju i tu optimalnu potrošnju energije. To nije uvek bio slučaj kroz istoriju nekako projektovanja arhitekture i to je, recimo, jedna važna oblast u arhitekturi i građevinarstvu koja se sad razvija. Dakle, nekako to sada isto i tehnoloških nekih sistema i tih principa projektovanja zajedno se sad promišljaju. I ja bih mogla da kažem da ti principi energetske efikasnosti su sad i kod nas polako se uvode u obliku nekih različitih zahteva i propisa. Mi naravno još uvek kaskamo za ostatkom sveta, ali mogu da kažem da već u stručnim krugovima to jeste jedna vrlo prisutna tema već dosta dugo i verovatno će to postati sve prisutnije. Dakle, jedan aspekt održivog stanovanja svakako se tiče toga što zovemo građevinska fizika, i energetska efikasnost, ali postoji još jedan aspekt održivosti stanovanja koji ja lično smatram izuzetno važnim, a malo smo o tome sad nekako pričali u ovoj našoj pripremi u uvodu pre nego što je krenulo ovo sad zvanični razgovor, a to je ta društvena ili socijalna održivost. Mislim da je to je, recimo, to pitanje nekako koje je održivost posmatra na malo širi način, ne samo u smislu tog uskog tehničko-tehnološkog aspekta. I sve više istraživanja u arhitekturi koje nekako tu temu kvaliteta stanovanja istražuju kroz taj fokus na te aspekte, dakle, te društvene održivosti, jer je mnogima, naravno, ostalo jasno odavno već da kvalitet stanovanja ne može da se meri samo kroz broj kvadrata ili veličinu stana. Veličina stana svakako jeste važna i postoji nešto što se zove minimum stambenog prostora koji je nekako human, za ljude, odnosno
na prostor koji nam je potreban, ali ne možemo samo da vrednujemo kvalitet stanovanja u odnosu na veličinu i tu sad razni istraživači, to sad nije novo, ali nekako jeste i dalje aktuelno, pokušavaju da identifikuju razne druge ravni i razne druge, da kažemo, aspekte koji utiču na kvalitet stanovanja koji nisu nužno tako numerički, kao što je, na primjer, veličina kvadrata. I, na primjer, ta vrsta društvene održivosti podrazumeva i neku vrstu stvaranja zajednica od nečega što je komšiluk, najprostije rečeno, projektovanjem nekih prostora koji postiču socijalnu interakciju i nude nekako kvalitetan život za sve članove zajednice bez obzira na njihov, da kažemo, društveni ili ekonomski status. I to je nešto što je jako važno. I recimo tu bih možda za početak istakla sad jedno zanimljivo istraživanje koje se trenutno sprovodi, sticajem okolnosti imam nekakav uvid u njega i provodi ga koleginica Monika Bilbija iz Banja Luke. Kroz jedno dosta opsežno istraživanje, razgovor sa ispitanicima njihovog iskustva stanovanja, pa sad ti ispitanici su i najrazličitiji godina i žive u različitim tipovima u Banja Luke i tako dalje. Tu su se sad pojavile jako zanimljive teme koje čak ni mi kao arhitekte nismo mogli nekako da predvidimo da spadaju u nešto što bi bili aspekti kvaliteta stanovanja, kao što je, na primjer, stan kao mesto psihološke regulacije, pa, na primjer, stanovanje kao pregovaranje. Dakle, šta se dešava kada u nekom stanu živi više generacije ili više ljudi, vi morate pregovarate kako se prostor koristi, to su neke vrlo dinamični procesi, pa na kraju krajeva i stanovanje kao jedan vrlo dinamičan proces sam po sebi, koji nekako stalno pravi relaciju između tela i prostora, tela korisnika i prostora koje mi nastanjujemo. Pa zatim nekako važnost svih mogućih čula, ne samo nekog vizualnog aspekta. Često na arhitekturu čujemo da se svodi na nešto da li je nešto lepo ili nije lepo nekom i tako dalje u nekom vizualnom smislu. Zapravo sva čula uvek učestvuju u našem doživljaju prostora i to je takođe nešto što je dosta važno. I jedan aspekt koji je meni tu posebno nekako zanimljiv iz tog istraživanja Monikinog, a koji se tiče poroznosti stana i odnosa sa okruženjem. Šta to sad tačno znači? Da je stan porozan i da on ima neki odnos prema svom okruženju. Taj zapravo aspekt nas sad vraća ili nam otvara možda temu urbanizma i nekog neposrednog okruženja stana. Dakle, kad pričamo o stanu, ne pričamo samo o onome što je u 4 zida, kao unutrašnjost, već je ta relacija sa spoljašnjim prostorom, gde se taj spoljašnji prostor u stvari doživljava kao neka vrsta ekstenzije stanovanja i šta sve mi tu kao neka vrsta polujavnog, poluprivatnog prostora, tu je sad to mesto susreta sa drugim ljudima i tako dalje, to kolektivnog procesa i tamo slično. Dakle, to su sve neki fini aspekti koji su jako važni, a koji su možda zakazali sad u našem trenutnoj situaciji. Tako da, eto, to posebno bih istakla, dakle, ta dva aspekta, jedan je taj koji je tehničko-tehnološki, drugi je taj više društveni, koji se oslanja na sve te nekako fenomenološke aspekte koji nisu samo numerički. A koliko su mladi uopšte upućeni, osim onih kojima je to struka, taj prvi aspekt tehnološki, nekako stičem utisak da im možda kasnije to dođe kao neki prioritet, a koliko zaista znaju, osim ako se ne bave tom temom? Pa nisam sigurna, sad ne znam ni ovi koji se bave mladi da li su već naučili takve stvari, mislim to je svakako u povoju, taj sad kao tehničko-tehnološki aspekt i tu je trenutno lopta najviše kod projektanata investitora, naravno i kod nekih regulatornih tela koje sad uspostavljaju nekakve pravilnike koji moraju da se poštuju u tom smislu i oni, ja mislim da će njih biti sve više i bit će sve brojniji, to će postati jedan prosto imperativ. Ali ja mislim da nekako onako kako nam raste svest o ekologiji i uopšte o održivom razvoju generalno, na generalnim nekim nivoima tako raste svest i o održivosti u kontekstu stanovanja, čini mi se. Mislim, zanimljivo je recimo da postoje sad, ako pričamo o stanovanju, uvek tu imamo dva aspekta, ili dva oblika, jedan je jednoporodično stanovanje, drugi je kolektivno višeporodično stanovanje u zgradama, to odnosi različite problematike, ali vrlo često sad već nailazimo na mlade ljude koji imaju potrebu recimo da žive nekako u skladu sa prirodom, da se sklone iz grada, da možda da izgrade kuću negde u nekim prirodnim okruženjima i tu vidim recimo nekako to interesovanje za raznim ekološkim principima građenja u skladu sa prirodom, korišćenja lokalnih materijala, pravljanje nekih samoodrživih sistema i tako dalje. Tu bih rekla da se nekako vidi
taj pomak. I u želji i u osvešćenosti i u prosto želji da se ljudi edukuju, makar i neformalno, jel, na tom nivou. Kada pričamo o ovom drugom društvenom aspektu, pričali smo o tome da možda više generacija deli možda jedan stan ili neki prostor, ali kada bi to nekako išlo na veće, više generacije deli grad. Kakav bi grad bio kad bi nekako samo ga mladi uređivali po njihovoj meri? Kakav bi grad? Pa to je jako zanimljivo pitanje. Recimo, ja sad imam jedno malo iskustvo jednog drugog umetničkog projekta gde smo se bavili javnim prostorima grada. Recimo, sad ako pričamo o tom društvenom aspektu na nivou grada, javni prostori su svakako mesta koje su izuzetno važne, da se tu odvija društveni život. I mi smo recimo identifikovali u jednom projektu da, mislim, polazeći od Novog Sada, onda smo nekako to povezali sa još nekim gradovima u regionu, da se ta društvena dimenzija javnih prostora izgubila poslednjih decenija, poslednje vreme. Mislim, u trenutnom društvenom sistemu u kom živimo, prosto u nekim ranijim epohama je postojala nekako vrlo izražena ta društvena dimenzija javnih prostora i to se jednostavno izgubilo i prosto smo se bavili tom temom, to smo pokušavali da istražujemo i da tranžiramo i onda smo pravili intervjue sa raznim ljudima, između ostalog i mladima, dakle sa različitim profilima ljudi. I onda to su bili moji nekadašnji studenti, oni su rekli jednu zanimljivu stvar tada, a mislim čak i u kontekstu ovih nekih novih prostora za mlade koji su nedavno izgrađeni prethodnih godina u Novom Sadu. Ono je izgrađen kao top down, jel? Neki donosioci odluka u gradu su odlučili da izgrade nekakav omladinski centar i rekli su ovo je prostor za vas mladi, izvolite vi sad tu se družite i radite šta hoćete. Ovi moji studenti su imali vrlo nekako zanimljiv otpor prema tome. I oni su stalno govorili, nama ne treba to, mislim, nama ne treba neki tamo donosilac odluka da nam kaže, evo vam sad prostor za vas. Mislim, oni nekako su imali potrebu da sami stvore taj prostor. Pa makar i on ne bio nekako projektovan sa namerom da njima služi, oni će radije neki drugi prostor, kao kažem, preoblikovati po sopstvenim potrebama i nekako ga okupirati na način koji njima odgovara. Prosto sam imala utisak da su mladi bili, kao kažem, da su imali stav da oni to mogu sami i da njih samo treba pustiti, jel? I oni će naći način da nekako okupiraju prostore, da ih aktiviraju na različite načine i tako dalje, da im malo ne prija nekako taj unapred predodređen prostor koji im se da i kao nazove se da je to prostor za mlade. Ali to takođe opet pitanje kako su ti prostori nastali i da li oni odgovaraju potrebama tih mladih ljudi. Jel? To je sad jedno vrlo onako zanimljivo pitanje šta je proces nastanka tih prostora, mislim kako to izgleda i nekako neće uvek sve što mi nazovemo na određeni način funkcionisati u realnom životu u tom prostornom smislu. Tako da, zanimljivo je pitanje, mislim možda je to zanimljivo pitanje za neko možda je zanimljivo pitanje za umetničko Teodoru. istraživanje, da, kako bi Možda da evo grad pomeri mladi. Za nekog ko je mladi, ko koristi prostore u gradu ili recimo, evo, sad smo u Opencu, pa eto, zanima me možda i njeno mišljenje kako funkcioniš u tom prostoru i kako ga doživljava. Pa, po meni taj prostor jeste jako koristan, međutim, i meni se jako sviđa to što je otvoren, ima i te ekološke potrebe, na primjer ima to kao dvorište, ima više prostorije unutra, pritom je jako dobro opremljeno i zanimljivo je i dizajn i interijer i eksterijer je jako zanimljiv. Sad, to jeste, većina mladih želi da oni sami utiču na to gde će oni biti, nego oni bi pre radije da oni to, kao što je rekla Višnja, oni bi pre da oni to sami naprave nego da im se nešto da, zato što tako ostavljaju neki svoj trag i tako stvaraju sebi nešto svoje koje danas sutra znaju da će im odgovarati. Sad, ja bih imala pitanje za Višnju, da li po njenom mišljenju gradovi danas odgovaraju potrebama mladih ljudi i šta bi bilo to što najviše nedostaje
mladim ljudima u gradovima. Pa sad teško je nekako obuhvatiti sve gradove ili gradove generalno. Ali možda možemo da govorimo o Novom Sadu, bar da to nam je neki kontekst. I sad zanimljivo je to pitanje kao razvijanje gradova po meri neke posebno društvene grupe. I to je jako važno pitanje, ali se bojim da nekako u našem kontekstu nismo još posvestili neke osnovne, bazične principe razvoja grada, da bismo uopšte stigli do tih nekih suptilnih trenutaka. I ja, mislim, ovo će možda zvučiti pesimistički, ali moje trenutno osjećanje povodom toga kako nam se grad razvija je da se on ne razvija ni prema zdravom razumu, a kamoli prema nekim suptilnim potrebama nekih specifičnih starosnih grupa. I čini mi se da ne postoji neka jasna strategija koja bi uzimala u obzir sve te starosne grupe ili uopšte strategija razvoja našeg grada. Ali nije samo ni nužno uzeti u obzir sve starosne grupe, naravno to bi moralo da bude tako, već i sve slojeve promišljanja i egzistencije gradova, jer trenutno se naš grad razvija možda po nekom samo ključu kapitalističkog profita, a zapravo su gradovi vrlo kompleksni fenomeni koji se razvijaju, koji se stalno svakako razvijaju, dakle to je također još jedan mit da nekako mi često pružamo otpor ka nekoj logičnoj prirodnom procesu razvoja gradova. Dakle, grad mora da se razvije svakako, jel? Samo je pitanje da li postoji neka jasna strategija, ali ti svi slojevi promišljanja se tiču i društvenih aspekata, i ekonomskih, i prostornih, i nekih ambijentalnih, i ekoloških, kao što smo rekli, i nekih identitetskih, i memorijalnih, i mnogih drugih. Dakle, to je sad jedan skup, jedan vrlo zapravo kompleksan sistem svih tih problemskih ravni koje moraju, čini mi se, da se uzmu u obzir kada se uopšte promišlja neka strategija razvoja grada. I ja se često sa kolegama s fakulteta ovde, razgovaram o tome kako nam se čini da ovde ne postoji nikakva jasna strategija i često se pitamo da li donosioci odluka koji zaista utiču na to kako će grad nam se razvija, da li uopšte ispred sebe imaju mapu Novog Sada, kao neki minimum svesti o tome šta je to prostorno, o čemu se tu radi. Tako da gradovi po meri mladih, to je dosta, mislim, teško je to pitanje, jel? Možda meni koja više nisam mlada, ali svakako mislim da bismo morali da imamo morali bismo da malo stasamo u nekom tom smislu urbanističkih strategija koje su otvorene za sve te kompleksne problemske ravni, a ne samo za taj, da kažemo, tržišni model razvoja grada, da bismo onda bili sposobni da čujemo sve te ciljne grupe, kojima treba nekako, koje treba da čujemo kada se gradovi promišljaju. Tako da, eto. A radila si puno i van naše zemlje. Da li ima negde nekog primjera gde su mladi, eto, da nisu donosioci odluka imali inicijativu, nego da su mladi prosto promenili neki prostor ili su prosto tražili da prilagode neki prostor sebi? Sasvim sigurno da, sad ne mogu konkretno da se setim baš konkretnog primjera. Ja, na primjer, imam taj uvek utisak te kasarne Rojc, koja je u Puli potpuno dobila neku drugu namenu i ona jeste nekako u centru grada, ali koliko znam, inicijative raznih organizacija su prosto promenili taj prostor. Da li je to možda jedno od rešenja da se neki prostori koji se više ne koriste nekako prilagode potrebama mladih? Da, svakako. Mislim, generalno gradovi imaju jedan gorući problem. Sasvim sigurno svaki grad ima taj problem da postoji veliki građevinski fond koji postoji, a recimo funkcija više ne odgovara tim zgradama, funkcija se iselila iz najrazličitijih razloga, imamo puno napuštenih prostora i svakako posebno u kontekstu održivosti gradova time moramo da se bavimo. To jeste jedan princip reutilizacije, uvođenje nekih novih namena u neke prostore i naravno brojni su sada primjeri nekih tako pojedinačnih inicijativa, nekada od pojedinačne osobe koja je prosto zaluđena nekim prostorom i jako želi to da uradi, pa to prerasta u neku širu inicijativu, nekada je to skup organizacija nevladinog sektora, nekada te inicijative su prepoznate od strane donosioca odluka, recimo Berlin je sasvim sigurno jedan odličan primjer grada gde
je to dovedeno na neki nivo zaista gradskih politika. Jel, mislim, jedan viši nivo osvešćenosti toga da grad služi nekoj grupi ljudi, mislim, kvalitetu života. Ali, evo recimo, u Skoplju smo imali priliku da radimo taj projekat koji sam spominjala kad smo se bavili javnim prostorima. To postoji jedna zanimljiva inicijativa da se nekadašnja stambena zgrada koja je bila posvećena radnicima železnica, koja je sebi imala neki bioskop i taj bioskop tako pripada toj zgradi, tu ljudi dalje žive, ali bioskop se ne koristi, da se on sad nekako pretvori u neki prostor za kulturu i tako dalje. To je jedan mukotrpan, dugotrajan posao koji tako ima niz nekih malih inicijativa koje sve zajedno zapravo grade i prvo neku svest o tome da to postoji i rad sa lokalnom zajednicom koja je neki suvlasnik toga i tako dalje. Mislim, tu ima jako puno nekih različitih nivoa koji moraju da se prosto i vremenski dugo i birokratski i prostorno razreše da bi takva inicijativa bila moguća, ali eto moguće. Mislim, na tome se radi prilično intenzivno. Pa, eto, na primjer, konkretno kod tog stanovanja. Na primjer, sad pošto znam da ste profesor na fakultetu, da li ste možda među vašim studentima primetili da je bitna osim te ekologije, da li je bitno i da li ima određeni neki deo grada, na primjer, koji njima više odgovara. Eto, pričamo sad, na primjer, Novi Sad. I, na primjer, da li oni imaju neke ideje kao buduće arhitekte koje se razlikuju po načinu građenja od ovih trenutnih i prethodnih načina građenja Novog Sada. Pa, što se tiče nekako izbora za mesto stanovanja, u odnosu, pošto ste pitali da li postoje neki delovi grada koji su im više ili manje zanimljivi, tu je naravno ta logistika života svakodnevnog u Novom Sadu bitna i bitno im je da su negde blizu fakulteta. Dakle, čini mi se Novi Sad ima tu sreću da je dosta veliki grad, da nudi svašta od sadržaja, ali dovoljno je mali da možemo i dalje peške da ga nekako savladamo i taj, na primjer, ta logistika svakodnevnog kretanja, koliko vremena prolazi u toku dana, recimo u nekom gradskom prevozu ili u pešačenju, može dramatično da vam nekako oboji iskustvo jednog radnog dana i odlaska na fakultet i tako dalje. Što se tiče nekih sad razvijanja različitih projektantskih principa koji bi bili neka vrsta alternative, mislim, dobar deo studija služi tome da se u stvari nauči to što su osnove, da bismo onda uopšte mogli da razmišljamo o alternativama. Dakle, alternativama se misli možda na nekim višim godinama, nekim izvornim predmetima, kasnije i tako dalje. Stanovanje je zapravo jedan od osnovnih, da kažemo, programa koji mora da se savlada kao u nekom tom arhitektonskom projektanskom smislu. Tako da dosta vremena prođe da se uopšte razume nekako koliko je telo čoveka, koliko prostora je potrebno u tom telu, kako se organizuje stan, šta znači jednoporično stanovanje, šta znači višeporično i tome slično. Ali ono što je zanimljivo jeste da se recimo dosta na fakultetu istražuju nekakve razne prakse stanovanja koje smo imali u našoj sredini, posebno one iz vremena bivše Jugoslavije. To bih nekako posebno istakla kao jedan vrlo kvalitetan fond stambene izgradnje na teritoriji cele bivše Jugoslavije. I to je možda neki nivo, najviši nivo nekako promišljanja stanova na jedan vrlo specifičan način koji smo dostigli. Ova tranzicija koja nam se desila od 2000. godina nadalje, koja je bila i, kao kažem, društvena ekonomska tranzicija, ona je imala kasnije posledice na morfologiju grada, pa i na način na koji se pristupa tom stambenom fondu, je doveo do toga da mi danas imamo ono što prepoznajemo kao pojam novogradnje, ali ne samo u nekim stručnim okvirima, nego sasvim sigurno i van njih, ili nešto što zovemo investitorski urbanizam i tako dalje. Dakle, tu smo sad dobili neke, da kažemo,
neki stambeni fond koji nažalost je manje kvalitete ili prosto ne uzima u obzir sve te vrlo specifične aspekte kvalitete stanovanja koji, moram da kažem, u vreme Jugoslavije zaista jesu promišljeni na jako visokom nivou i takođe su promišljeni na jednom, da kažem, interdisciplinarnom nivou. Mislim, arhitektura sama po sebi jeste interdisciplinarna oblast, jer u sebi sadrži već po, da kažemo, defaultu neke različite aspekte, među sobom vrlo različite aspekte, ali onda opet je zanimljivo kad vam se u jednom timu koji promišlja neki stambeni prostor pojavi jedan filozof, psiholog i sociolog i tako dalje. I tu se vrlo detaljno vode debate o tome šta neko vidi kroz prozor, da li gleda u park ili gleda u parking i tako stvari. Recimo, poznat je taj projekat za Mišeluk, veliki konkurs za stambeni prostor na lokalitetu Mišeluka koji nikad nije realizovan i on se nekako u našim, da kažem, i teorijskim krugovima tumači kao neka vrsta tog nedosanjenog sna modernizma koji se ovde desio. Ali naravno nama su ostali svi ti projekti kao neka vrsta jako finog nekog fonda koji sad možemo da istražujemo i na čijim temeljima možda učimo šta možemo da primenimo u ovom našem današnjem sistemu. Naravno sad ne treba na to gledati sa nekom nostalgijom, kao sve je bilo bolje ranije i tako dalje, jer ta vrsta, mislim, prakse arhitektonske nastala u jednom ideološkom sistemu koji više ne postoji i mi sad možemo to da posmatramo kao jednu zanimljivu bazu iz koje učimo nešto i razmatramo kako sad to može da se translira dalje u nekom današnjem, da kažemo, društveno-ekonomskom sistemu ili bar onom kom se nadamo u nekoj skorijoj budućnosti. Dakle, ako mogu nekako da sumiram, kako si rekla da je nekako, ima mnogo faktora, da je interdisciplinarno i da je na mnogo toga treba obratiti pažnju na što utiče, ali ono što mi je nekako značajno iz ovog razgovora da iako su donosioci odluka ti koji uglavnom definišu neko naše okruženje i iako je nova tehnologija nešto što možda određuje neke pravce, pre svega stanovanja i održivog, da ipak postoji jedan prostor za neku ličnu inicijativu ili kolektivnu, eventualno mladih, da se neki svoj privatni prostor uredi, a i da se neki javni ili kolektivni prostor može da prenameni i mislim da je značajno da se rekla ove zanimljive i dobre primere iz prošlosti na koje možda se može nekako osloniti za neke buduće promišljenja koje mislim da su važna, eto kako kolektivno, tako i pojedinačno. Svakako, mislim, ako imamo još prostora da dodam još jednu stvar tu, mislim, pošto smo sad malo otvorili temu i ka tim javnim prostorima, jako je važno da razumemo da su javni prostori naši. Mislim, kada kažem naši, mislim na obične ljude, običnu zajednicu običnih ljudi, jer to je u srži javnog prostora. Javni prostor je mesto susreta i mesto odvijanja javnog života. I sad nekako u ovom kapitalističkom sistemu, koji je prilično divlji, kod nas, u našem ovom obliku, je javni prostor postao neka vrsta resursa kojim se isto tako manipuliše i on se maltene privatizuje ili na neki način, ja volim to da kažem, kolonizuje od strane nekog krupnog kapitala, gde vi sad na najbanalnijem nivou imate recimo jedan javni gradski trg koji je Katolička porta, po svim definicijama najbolji trg u gradu, dakle ono knjiški primer kako jedan trg treba da izgleda, ima javne institucije, kulturne, verske i tako dalje sve, ne postoji mesto gde vi možete da sednete, osim na fontanu, ali to nije prijetno mesto za sedenje, dakle nemate ni najobičniju klubu da sednete. Ako hoćete da sedite na trgu, morate da platite nešto u nekom kafiću, jer taj prostor je sad zauzet tim, na primjer, kafićima. I to je sad stvarno ovako jedan mali primjer, ali vrlo, vrlo ilustrativan za to kako se odnosimo prema javnim prostorima i mislim da nekako moramo da povratimo tu ideju da je javni prostor naš i to može kroz te tako male inicijative i kroz neke subverzivne akcije u javnim prostorima. Mislim da je to izuzetno neophodno. Da bismo povratili neku tu društvenu dimenziju i društvenu snagu svega onoga što javni prostor može da donese generalno i za pojedinca i za kolektiv. Višnja, hvala ti puno na vremenu, naravno i na znanju. Teodora, hvala ti puno na spremljenim pitanjima. A mi ćemo nastavljati da razgovaramo na ove važne teme za mlade i naravno javljamo kada imamo neke javne događaje u koje ćemo uključiti i ovo o čemu smo sada razgovarali.